Inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda yongeye kumvikana mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka habereye ibiteye ubwoba. Bafashe abana babiri b'abakobwa, aba bana babafata ku ngufu ubwo abana bavuze induru cyangwa batabaje bakabura ubatabara. Gusa abana b'abakobwa bavuze ko ababafashe ku ngufu bari ari abagabo b'abasore cyane, ahubwo bari bari mu gatsiko ari abantu basanga batanu, ubona ko bateruye ibyuma batatse bikaba iby'ubusa bikarangira babafashe ku ngufu. Nk'uko muri kwibona kuri kamera zanyu, muri kubona ko ni abakobwa bakuze cyane bakoraga akazi ko mu isoko bagacuruza ibiribwa kugira ngo bishakire ahazaza habo. Ni mu gihe rero bategerewe mu nzira babafata ku ngufu. Ibi turaza kubigarukaho mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage mu murenge cyangwa mu murenge wa Nyarubaka. Ibi turaza kubigarukaho kugira ngo tumenye ese imva n'imvano ni iyihe kugira ngo hano bakobwa bafatwe ku ngufu. Ese babafashwe ku ngufu batawe muri yombi? Gusa ibyo turaza kubigarukaho. Bivuze ngo iyi ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungure inzogera. Turaza kugaruka nanone mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri. Nzabandura wazengereje kano kagari ndetse agatesha abantu umutwe yiba. Ndashaka kubamenyesha ko Nzabandura yongeye kwiba inka y'umuturanyi. Iyi nka y'umuturanyi bakaba bayibye ari batatu. Gusa iyi nka bakaba bayitemaguye bagakuraho bimwe by'ibanze, indi bakayisiga. Bivuze ko rero bayiciye aho bagiye kuyibira. Bamwe batwara inyama, ibindi bihimba nk'umutwe ndetse n'ibinono babisiga mu rugo rwa nyiri inka. Bivuze ngo ni ibintu bibabaje cyane. Gusa bamwe bavuze yuko ari Nzabandora Vedasta ariwe n'ubundi wajujubije kano kagari, ubwo afungwa bakahita bamurekura. Bivuze ngo amara amezi 2 muri gereza bakahita bamurekura. Bivuze ngo baba babuze ibimenyetso bimushinja kugira ngo ahere muri gereza. Ubwo njye mugiye kubana nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ubwo reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Kamonyi, aho mu karere ka Kamonyi habereye ibiteye ubwoba, biteye isoni, biteye n'agahinda. Ubwo ngubwo ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka, ubwo abakobwa basanga babiri bakoraga akazi k'ubucuruzi mu isoko, ubwo bishakiraga imibereho. Nibwo gutaha mu masaha ya saa 2 z'ijoro bagahura ngo n'abagabo batanu. Ubwo bano bagabo bari barateruye bari ibisore cyangwa bari abasore. Bivuze ko rero aba bagabo babafashe ku ngufu, abakobwa barataka. Gusa ntihagira ubumva. Mu gutaka bakubitwa n'inshyi zo mu matwe kugira ngo baceceke. Rero babonye nta kundi byagenda birangira babafashe ku ngufu. Gusa bano bakobwa murabona yuko barakuze, bafite imyaka y'ubukure. Umwe afite imyaka 25, ubwo mubona ku ruhande rwo hirya uyu wundi afite imyaka 22. Bivuze ngo bujuje imyaka y'ubukure, ariko aba bagabo ntago bigize bafatwa. Ariko uko bano bakobwa ngo nabo ntago babashije kubamenya, ariko ngo bari bafite ibintu byitwa 6 pack. Bivuze ngo bari barateruye. Ubwo bano bakobwa batanze ikirego kuri RIB kugira ngo bano bantu bashakishwe kugira ngo bafatwe bahanwe n'amategeko. Bivuze ko abantu bakobwa bikoreraga akazi kajyanye no gucuruza ibiribwa ku isoko bashaka iterambere, bikarangira bahuye na bino bizazane. Gusa nta kibazo cyangwa nta ndwara zidakira bigize bakuriramo, kubera ko bose bihutira kujya ku kigo nderabuzima kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze, nimba ari indwara zandurira mu myanya ndangagitsina kugira ngo bataza kuyandura. Bivuga yuko rero nta ndwara nimwe bigize banduzwa, ubwo ngo ababafashe ku ngufu bakoresheje agakingirizo nabo birinda. Ese ko iki bandi bakobwa bemeye bo bakabafata ku ngufu? Ese kubera iki aba bakobwa bavuga yuko abagabo bakoresheje agakingirizo? Ese abakobwa ntago ushobora gusanga bari bumvikanye ahubwo na bano basore yuko bari buze kuryamana, ahubwo bakaryamana bikarangira batabishyuye amafaranga? Ese koko bano bakobwa bacuruza mwari no soko? Reka tubaze abaturage batuye mu kagari mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi. Reka tubaze abaturage. Umuturage umwe yatubwiye ati abangaba ari abakobwa bibanira mu nzu imwe, ubwo babaga muri ghetto. Gusa ntawamenya ibyabo bucya babyuka bagenda. Gusa avuga yuko bakorera mu isoko. Gusa twebwe ntabwo turababona mu isoko. Ushobora gusanga ahubwo bakora umwuga w'uburaya. Twebwe nk'uko bavuga ngo bacuruza ibiribwa mu isoko, ibyo bintu ntabwo
ntabyo tuzi, gusa twumva ariko bavuga mu gihe rero dukeka ko bano bakobwa baba bakora akazi k'uburaya cyangwa umwuga w'uburaya. Ibindi ku murongo wa telefoni ndetse n'umukuru w'umudugudu araza kudusobanurira ese bano bantu bimukiye mwo mudugudu ryari, ese kubera iki bari gushinja abagabo batanu ko babafashe ku ngufu, ikirego bakaba bakijyanye kuri RIB, ese ko iki batatabaje, ese ko ari uguteza urubwa abasore batuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka. Bisobanuye ko rero ibyo ngibyo nabyo turaza kubigarukaho mu kanya, ariko reka tubanze twikoze mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri. Nzabandora Vedasta ujya ukurikiranwaho ibyaha byinshi by'ubusambanyi byo gufata abagore batujuje imyaka ku ngufu, ndavuga abagore babishakira cyangwa bishakiye akabafata ku ngufu. Uno musore akagenda agafungwa, yafungurwa akaza agakomerezaho agakomya agakora ibyaha. Nimvuga abagore batujuje imyaka, buriya umugore wese niyo yaba afite imyaka 30 n'aba afite imyaka 40 ukamufata ku ngufu, uyu mugore akakurega ko byagenda kose urahanwa. Uvuze ngo icyaha cyo guhohotera cyangwa cyo guhoza n'umugore ku nkeke, uvuze ngo n'umugore mwishakaniye ukamuhoza ku nkeke ugashaka umusambanya mutabyumvikanye, uyu mugore yakureze bikugiraho ingaruka. Niyo mpamvu uvuga ngo abagore batujuje imyaka, bivuze ngo nta mugore ukura, bivuze ngo umufashe ku ngufu urafungwa, yaba afite imyaka y'ubukure yaba adafite imyaka y'ubukure. Gusa harimo itandukaniro ku bijyanye n'igifungo cyangwa ku bihano. Ko warongora umugore bakagufunga, siko warongora umwana ngo bagufunge. Ni ukuvuga ngo ibifungo cyangwa ibi byaha nta nubwo buriya biba bingana. Umwana batujuje imyaka ariko nibura umugore we n'ubundi ibi bintu aba bimenyereye, ariko umwana we ibi bintu ntago aba bizi, no mpamvu igifungo kitangana. Nzabandora rero akaba ashinjwa kuba bagiye kwica inka y'umuturage bakakurayo inyama z'ibanze, ibindi bakabisigayo. Ubwo Nzabandora ubu ngubu araye mu kagari bamufashe kugira ngo akurikiranweho ibyaha ashinjwa byo kwiba inka bo na bagenzi be bakayica. Nzabandora yiregura ahakana avuga yuko nibazane ibimenyetso bimushinja nimba koko iyi nka yaba yayishe, cyangwa habazane abantu bamubonye iyi nka bayishe. Avuga yuko rero mw'iri joro yarari ku Kitabi ku ruganda rw'icyayi rwa Kitabi, aho niho yarari. Avuga yuko yari yagiye gusabayo akazi, ibintu by'ubujura yabihagaritse, ubwo avuga yuko bakomeje kumubekera yuko ari igisambo kandi uyu mwuga w'ubujura yarawuretse. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyobora wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yuzuye cyangwa amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Bisobanuye ko Kidasamara ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mwakoze gukurikirana kino kiganiro cya Kidasamara TV Rwanda paka kirangiye. Murakoze.